Kusihlongo lesihlalo nabenkosi bangenibingelela ku SABC 1 Mzansi for shows oqaphela mbothi imboze ngamafu enhla nasezantsi kwehlokhwe silakhele zosuqaphela ukuthi namathuba ezivulo zowalindela nje kusole endaweni esikudle uguntshonalanga nkoloni kufike lapha na kwiMpumalanga nkoloni namathuba ezivulo azolindeleka ku 30% zingana endaweni esikhona lapha na ku Uppington nakhona lapha na kuthi ayanguye u60% endaweni esikudle ukanzo usuqaphela ukuthi izomboza ngamafu nje izulu KwaZulu Natal kufike lapha na ku Bloemfontein Gauteng na kanjalo kufuthi lapha na Limpopo nakhona futhi eMpumalanga kusasa mbukeli udaba ozothi kushintsha ngane ngoba amathuba ezivulo azobe nguye u30% kusole nje endaweni esikhona lapha entshonalanga ungena maphakathi hamba njalo ufela lapha eMpumalanga ayezwa kanti ke sosuqaphela South African Weather Service bakhipha isixoxo sesivulo esikhona lapha nesigudle uguntshonalanga nkoloni ukuthi sihambisana ngempela nesikhukhula namjalo lezo zivulo zinamandla hamba njalo ungena maphakathi kwelihla khulu sakhele ezikuye lapha lo60% nalapha u80% zobusuqaphela South African Weather Service bakhipha ngempela isixwayiso sazo zemvulo esikhambisana nokuduma ungaba ubungozi amazinga okushisa ami kanje njengoba ngikhuluma nje kusihlo KwaZulu Natal anguye u70 so lapha u23 kanti usuqaphela amakho lapha uMelo anguye u15 yiba seGauteng ngibukele njengoba ngikhuluma nje kusihlo khahlela isingubo ngayo lapha u15 nayo lapha u17 Limpopo udaba olufanayo ngayo lapha u17 sekwe lapha ngempela u23 ubheke nje lapha eCape Town anguye lapha u18 zobusuqaphela ke kusasa khumbula mbukethini boze ngamafu izulu kulo lonke lihlakhule silakhela amathuba ezivula phakathi kwakhe u30% nayo lapha u80% endaweni esentshonalanga so la ndawo esiyaku lapha endaweni ezimaphakathi lihlakhule silakhela yize kunjalo lashisa ke izulu endaweni esikhona lapha uUppington ngayo lapha u38 Springbok anguye lapha u26 ubheke nje makhona lapha eCape Town ozobe nguye u23 Fredendal lashisa ngayo lapha u31 mbukelo khona lapha eMthatha amazinga okushisa kusasa azobe nguye u19 KwaZulu Natal zokukhumbula mbukelo namathuba ezivula kuye lapha u80% amazinga okushisa anguye lapha u25 so lapha u28 mina ngithi kini nonke emakhaya inkosi ithela umusa ngithatha intamo ezisa lapha kuThabile.